Alright, ngizoqala ngoYoung Cannibal. Young Cannibal uzizwe kanjani mayelana nale back yakho nohlupha Zafi after uhlupha Zafi ene-lose ayetholile i-lose kule back yakhe? Ngicabanga ukuthi enye yezathu ezenza ngithi uwinile hayi noma kuyazwakala emayikhini. Enye yezathu ezenza ngithi uwinile ukuthi bona wonke ama-doubts abekhona ukwazile ukuthi awamuze wonke aphinde excel phezu kwalowo yabo. So mina njengomuntu oyifan ye-art ngaba impressed ngafika sengazi ukuthi akudingeka ukuthi kube khona umuntu esizozwa ngayo ukuthi ubawinile. Mina ngokwami beyiswa kulamajaji ngingaba yiphasa lo majaji ngifake ivoti lokuthi wenze kahle yabo. So on the day mase wahlaphe kwakhona into esiwinayo sobabili ngangizothatha kulokwami ukuthi eda kulo wakuwinile ngoba ngi-impressed as umuntu oyifan ye-art yabo. So yonke engenza ngithi wawina leyo and ngibona ukuthi kwakuyindlela e-right yokulontsha mawukuthi kuyena kuyi-career ukuthi seyabhedlisha manje okuyindlela e-right yokuthi appruvele everyone odawuthayo ngoba naku azi leya back yakhe edlule noBungu-Rise yabo because abantu kade bemthemba bebazi lento le ukuthi u-capable ngale ndlela mina bengazi ngayo. So utheme kwenza lokho ngaba impressed ukuthi ngithiwa mina ngiyayela ukubhedlisha i-safe neshandisi mawukuthi uyayithatha uyisa phambili yabo. Alright. Out of ama-round akhe awu-3 imaphi la umnika wona ubona ukuthi iwona akudefeathe ngawo? Akuyiwona nje akunikezi. Ngeke ngize ngisho ngidefeathe first. Ngathini mina ngase ngamrewada ngokuthi wenza kahle compared to abantu engibaziyo bebhedlisha even before mina yabo. So mina nginalento yokuthi ama-artist lawa vele ekade ama-studio rappers ngiyakholelwa kubona ukuthi bangabhedlisha badlule labantu ababhedlisha kuphela abangakwazi ukwenza ingoma yabo. So yena umuntu opruvile lo ukuthi ngi-right mangicabanga kanjalo ngoba bekufana ukuthi beka ibhedi yakhe yokuqala e-prepared ene-shows manje yonke umuntu and wenze kahle nabantu abahlezi bebhedlisha ababhedlisha kuphela yabo. So wonke ama-round wenze kahle compared to omunye umuntu obhedlishayo. Ngithiwa bengamchitha nobaba ohleze ebhedlisha ngowami bezobe winile uhlupha Zafi yabo. Angimqhathanisi nami kuleya bhedli ngoba mina ngangivele ngifuna ukuthi abe uncomfortable ngokuthi siyazi insweni and then ekutheni siyamdawutha ngoba waba nebhedli waflopa kuyona akenze lento esazi ukuthi angayenza waseyayenza. Alright, beside uMshobodeli iliphi elinye irap ofisa umbona mhlambe against yona? Wonke lama-rap ade ngivele ngicabanga ukuthi angenza kahle kunawo ngifuna ukumbona eprove ukuthi angenza kahle kunawo. Hayi ngiyakuthola ngoba ngicabanga noBungu-Rise kakhulu. Hawu uBungu-Rise nje mina kwamina nje angihaleni nanokuthi ngithele ngibone ebhedlisha ngaleli ilanga yabo. Abantu abanjengoBungu-Rise abantu engibabona bemesapha isini yalento esuke yenziwa ngaleso sikhathi bayifikele ngokuphapha yabo and then mase kube ngazi ukuthi ngoba nako ekwazile ukuthi awine i-judgment yangayelo suku sengazi nayo into kumele yenziwe which means into engilwa nayo-ke leyo nto leyo ukuthi ugqanyiswe into ngoba nako on the moment yona engazi ukuthi iyona ehlabahlosile kodwa ekugcineni makuzolandelwa leyo nto siyaduka sonke yabo. Angizwani kodwa ngokwebhedi iyonke ngingathi ngi-happy ngayo ibhedi yabo. Ngi-happy kakhulu ngebhedi yena usengasho face ukuthi ngokuba prepared kwakhe ukuthi wezomnquma uhappy into ayenza yabo. Wena hlupha Zafi out of all ama-backlinks aYoung Cannibal kunama-backl amaningi vele bona wonke akawenza before yipho eyaba yi-favorites yakho usuyibala nale yakho nayo? Hayi le ube nokuphikiswana-ke ngaleyo uyazi nawo kodwa singangeni kuyona kakhulu. Yabo nje khona irule yokuqala wachoka usuku yokuqala ukubhedlisha ya yona ebalulekile iluzi choking iluzi. Oh ukhumbule phambi kwethu iluzi le iluzi futhi usicha fethu mina ngikutshela ngeback esasiyilindele abehlabo ukuthi ayine yabona Clash of the Titans afike kwabalula for yena fethu yabona ngiyona back nje fethu yomthulela isiqhoko ngayo. Sure against wena noMshobodeli ubona ukuthi
kuzoba njani impumelelo noma ngibuza uyaNcannibal lo mbuzo ngingabuzi wena Ngoba ngoba ukuthi izoba tough ngobani bobabili banginike lento le abantu abaningi akade bangayitshela amabhedli abukekayo arepeatekayo because banginike i-challenge bobabili yabo and mina bengivele ngiyabazi ba-capable for us it's just abantu bane-perception ne-judgment yabo yabo basasa ngokuthi vele made ubhedlisha hayi ubani uyaqala mina ngisuke ngazi ukuthi ibhedli idingani umuntu ongakabhedlishi mevele engayenza lento ngiyazi usangayenza yabo ngoba ngiyazi ukuthi umuntu nomuntu ongena eringini ebhekene nomuntu usuke eprocessani isithunzi sakhe so mase kuleso sikhathi ukuprocess isithunzi sakho ngeke uvumele umuntu ayitamzele nje kuwena yabo so mewuvela ipeni lakho lithi umuntu ovela u-attacker I already know ukuthi uzonquma yabo sure so umuntu mina ongabhedlisha ngikwazi ukumlalela etrackini ngisho noma into anganqoma ukuthi ngiyazi khona uvalo lokuthi angikaze ngikwenze ukuthi angikaze ngibhala i-beat ngekho angikaze ngiraphe acapella ngimlinde umuntu araphe phinde ngiraphe safuna ngikhumbula olayini bami kumele ngiraphe abantu babangumsindo phinde ngiqhube yabo phela ileyo experience kuphela osukuyidinga kodwa uma uvele ubhalela ubhedlisha uyazwakala fethu noma into lo angabanquma abantu yabo Hlupha zaphi uyaNcannibal uthi ufile ngathi ibhekli wayiwini wena ufila kanjani ngaloko nawe ufila the same ngithanda ukujajwa kwamabheki qala ya ibhekli yaba yiclassic yabamnandi but mina ngeke ngayithanda into okujajwa yabo asithandi into efanayo indlela mfethu abadizayina ngamabhazana kunabantu abawathandayo indlela engidizayina ngamabhazana kunabantu abayithandayo showcase even kuthiwa kwawinana njengoba ubona ngokuphikisana even kuthiwa kwawinana bekuzoba khona vele ukuphikisana shusa asithi culture winning i-culture mina ngikhazi ngisho ukuthi uma thina silela phasa approvelana lento besifuna ukuyiprovela sekukrela ukuthi abantu bathini ungabunandi yabo i-culture winning because angiboni ukuthi kubalulekile ukuthi kujaje ngawo yayibona after le bhekli maningi abantu asebefuna ukubheklisha nabo nabantu asebefisa ukusibhedlisha because khona ubona ukuthi sibe weak khona ubona ukuthi ngoba ba-strong nami ngifuna ukuba ne-match nalo ngoba nami ngifuna ukuba ne-match nomuntu strong yabo so ukuthi siyenze kuvulela iminyango eminingi ukuthi sigxeke uma ufuna ukusigxela sincome uma ufuna ukusincoma yabo sekuzoba khona nalento kade beyiplan yama-industry cats besazi ama-bhekli cats yabo kade into esaplanwa leyo yabo into esukela lapho vele thina basithatha njengama-industry cats yabona wasa abantu bayingo wasithatha njengabantu bamabhekli njengoba sebefuna ukusi-challenge-ke yabo banalokhu ukuthi nakho futhi abantu engathi bawela ngakuthini yabo ngoba manje sikwenza kodwa kusho mina ngiyakholela ukuthi abafethu ave ngoba amabhedli MC ngoba nawo kuba amabhedli MC ingoba bebalekela ama-responsibilities okuba ama-artist kanti thina siyilawo ma-artist babone ngazi ukuthi thina mhlawumbe like zenye into ezenza ngcono like ngayo sibona zi-mainstream ukubona amakhetha underground kumele ayizana ababa-commercial nani basatha kanjalo kanti no thina sikwazi ukwenza into okwazi ukuyenza sikwazi ukwenza into ongakwazi ukuyenza musuna kubaleka siyeza lapho kule nto oyenzayo sinqume nakhona uyabaleka uza ngapha kade sivele sikwenza lokho futhi so nje i-hip-hop i-competition ngeke ubaleke siyeza emabhithi ushaya amabhithi ngishaya amabhithi i-production bo-producer mengicabanga ukuthi ngizoncintiselela ngoba ngicazisa nga-rap siyeza yaNcannibal uhlupha zaphi siyazi kune-bhekli vele usi-opponent usenawo wena ngabe khona ibhekli elindelekile after uhlupha zaphi hayi inkulumo zisakhona it's just ukuthi ngenzeka ngibhedlishe omunye wamashango angithandi ukuthi ngibabiza ngamagama abafethu ngoba bakhona kumashango engifisa ukubabhedlisha okwamanje abasayiletha kusayilabo engingenzeka ukuthi iplani ejike ingenzeki yabo ngoba vele babantu abadakhayo yabo mina like abantu ngiyabahanta mina like nje usungubona ngihlupha online ngiyabahanta abantu because ngiyazi balale dark abafuna ukucasha ukuthi ha uyena wangisukela imina okusukelayo ngithi woza njengoba ngike ngakudisa ngomeni nawe wangidisa ngomeni isitori asiqhubeke phela siqhubeke isitori phela yabo ungapheli angala cashwe itulo bafesi no iyabhola iningi lempahla yabo ibhedli mawuyibuka lapha ngesegcineni uzingomahlo kwazana oyaziyo oyithandayo kodwa busuyikhohliwe yabo uyakhumbula usifuna ngedownload yabo yabo so music ungawenza fine but uzophusha ngani
yini enye ezongakufaka e-studio ezongakukhokhisa imali ye-beats, imali yokurecord. Rapper baba, like rap. Yabo sikuze uthi uNtswempe emva kwaloko kuleyo clip sofaka ingoma yakhe ethi ihamba uyodownload. Yabo manje-ke sisistuck entweni eyi-one ukuthi okay eThekwini hip hop imnandi masigibela ama-beats a-MPZ, imnandi masigibela ama-beats a-Brown. No, siNtswempe ngokurapha, baNtswempe ngokushaya ama-beats, sisebenza nabo ngoba basivumile nathi sibavumile. Kodwa i-rap ne-hip hop iyaqhubeka iya phambili. Ngeke istakhi sokuthi uproducer kuthiwa uwukuze, hhayi manje usasebenza nama-artist a-commercial sesisele thina. Like sizorapha sithi asivele siraphe, yabo saba-discover as o-producer basi-discover as ama-artist because benza into abayenzayo senza into esiyenzayo. Is it possible ukuthi in future mhlawumbe sinibone kwi-2-on-2 uKenny Pale Nhlupha Zafe versus amanye amakati awu-2? Ngoba mangitadisha i-energy yethu ayikho kwi-disrespect kakhulu, yabo. As much as si-disrespectana ngokwe-competition but ayikho personal, yabo. Ayikho akufani nami nomliza nami nobani. Like umuntu esinesitory sixova-xoveke ukuthi manje awusethola abafisa berapha ndawonye, uKenny Pale useyamsabayo ngoba mdisa kakhulu. No, akusona isitori esikanjalo. Esethu isitori ese-competition ye-rap. Respect. So ukuthi manje sesize senza yeah awanje thina manje already sen-challenge abacabanga ukuthi bangeza be-2 against uNhlupha Zafe noKenny Pale. Serious. Hola lapho. Hambe ku-YouTube ufike ukuthi laphana eGalini TV noma uthi Nhlupha Zafe versus Kenny Pale khona into ozoyibona lapho. Mhla 28 Mshobodini. Hey, shana mawuze ngapha ngicabanga ukukuthuma. Awungithengela isinkwa lapha esitolo kuyaphuthuma. Ibhola libeke lapha phambi kwesitubhu uzolithatha mawubuya.